Phelang pialong ingnam ingnar katengkheng ajok inu rapran ke damnang. Kajironga hawar penangana rong marat long rimate animal corridors ka selam di pupen hur ka chudu dadim MSC Richard tok bika humrida. Artaningkan thongkebra phoinut sarpemar e phongwet bangke thom osumar mahangke pathek. Amri konstituensi long APHL silapen ADF ang bong kache tontia tomon ke jap kece. Hem dothai ka wepin inu di fisar pe phan jinu blok sa hin pen munit hijan kaching hon ang the kache pakla. Kai kita habid aingnar pen kache pajogun e hawar pulote helang pi mate kherunita elong. Kai kita labangso hawar aradatum ingnar pen aok cekom rom sidonang no. Lason si thereponi phaing kora sirkep arni philang pi mate khiruni ram thepia rong along habit aingnar katengkheng ajok inut apran dam nang lupusini to makerang kepen beta nang pale. Apran ke dam jilake Joy Shankar Chauhan pusi pang thekon lo labangso alam ki thereponi phaing kora sirkep Adap por phai thomalom kangchir pen ke bang aingnar ejon kachupan bom hutsi lamki klangpon lo labangso alam ki arjulong si Adi Malong raikom sai khiatum pale dampen kichi tangar pumpang thekon lo labang so birta nang pale bang phelang pipen bida sing teron along new non malom hur ka chudu dalam ki kajironga hawar penang an arong ke marat long rimate animal corridors ke parloji pu alam ki rong aradatum kachesong tamedeng lo Jasemet Kajironga National Park ke pangdangji pu amen pen karbiang long along leke parlo ponji pu pen rong arat aning dogrintilo labang so hawar along duar baguria mesi Richard tok bi humridam ka humridam hud rong arat aphan aning pathete kang lapen un anke kapajok jia phan klempon pu pusining jepon lapen labang so puthak ke asia hin pen ke kroidun thek thelapen nonamat cherabdun delang pusi therangkia thengno lam theche paklangpon lapen prabjin pen KAAC ACM Dr. Tuliram Ronghang Asorkara Phan labang so puthak chingki chingwai ponji puta MSC hin pen lam theche paklang pon pusinilitum pen birta ridun lo animal corridor alam pen eviction notice nang leham asodak tang siala council pen ikem pon lodge tamedo last time eviction nang pola so notice nang pon elo asla hai ka dowe puthak nodom penana monitum chiru pro la so se thaklong la the porta ke do along le long stame no lang ke je tu hem chikim long le la ason se government pen pe pine pon asla so puthak nang le tum council hall pen ko pine step deng pon ma ko so ma council hoi pen ke tum long joint secretary revenue tu tensing rong pi final tum arjute chini po itum a process pen itum kem pon bom lo na pen public hoi tame itum XEM benting teran alang nitum pen kem pon bom lo nitum si chingki chingwai pon bom CM along sami nili si pon lo na pen nili tum hin pen sami supreme court mane high court along sami itum case pila hala so case ke pachudan ni afana bang ke nitum pidun bom lo terab dun bom lo na pen puthot nitum sami public hoi pen ke bang tanang arjudan ji kalima kala lapen konatma apor ating pen si bangta technical alam dukok aja kadim long bangke kadok awike phongwet si tung chapone samne aja kadim long bangke je non Golaghat district part of ani pudam de asanya hotel atheng long patong lap halatum aja katum klempon lu tai government apart bang klempon tamin nitum karbiang long ke na patong tilang od ilang ke make od theklong lo man ani theklong lela karbiang long apart ke tang theklong lela bahala puna apart ke chora la bang nitum chinin de nili ning dolang nonan tame hala so adi malong akes kela manager josi bo ba ka borjat ali pena jogni la ti tribe tum mane sabagania tum fan hala da ka chongda tum fan toipo habit papan po hot pa jun pon pa klem po karbiaro along le along papan po sake long ye fan kapang dang the ye fan ha tum klem tap klem pru do lo asinili hula su me KSA hula dak nang ke order tum ke inglong pho tum bang akese tum tawang bom lo nang lang no la pen chikilo nili civil SDO tum fan aprang civil SDO fan do sa me nili pulo non ke do bom civil SDO fan tan min nili thanlo DC fan tan lo la pen non ke do bom ISP prospero non so SP aprang Golaghat SP do tame nili chingki ti thanlo aprang DC do lang mudi hala so DC hula su penda nili chingki ti thanlong boka ghada civil SDO non na ni tu minta zu bom la se hola hai ang bong pen status quo ke maintain ji fa
aprang kaching ki chengban both district hoi pen kaching bai ahut civil SDO Bokaghat lapen civil SDO subdivision dak difu sorry Bokazan atum kaching ki bai pen hola so status ko maintain nahi pula solam the pen si non ada ni tum pulo jate je Assam survey both side atum pen survey phise aja dalam sta chipati ni nahi lapen non tame ni tum mondol lapen ero fan thanlo na daga kam problem afan itum ke solve nje fan si non het ame gundugul du nang tum na chini lu kanta kadong weda theklong la so same ni initiative endun bom lo SMC I am ne are responsible to la si ni likai ta la hai berta ni lichini same ni tum ke claim ke dam hodak osi fan ni limit ham masi phun kelo nang dam tu lapen kam hai pa stop dam tu jate je untoward incident pina ka gundugul karbi pen kapre ka try bang ron amai du kokna kapire pina me chekaina hala hai kabide dia fat na so puthak alam CM sar tame nilifan nang pulo lapen CM sar me initiative NCDC lapen ero lapen civil SDO fan fun lo si itum claim itinerary fan Cari medical sub center along Balipathar mate sangti hidia hawar along kedo kiki rong piacor arjilin teron tipu inut artaning kan thong kebra foster pimar e phoibet osumar bangke thom mang ke pathai ka birta nilitum phan birta nang pali kedam tang therponi phaing ko ranar kebani ani kangsam por phai ke thom ra ke malom ke chengsi inut alu so oso amhang nang theglo lapen auso ilim so se choddo labang so phi puthot por phai ke thom ra ko ra sur ke malom lapen ke jutsi por phai ke thom ra thong kebra ke thom malom auso maram hang nang thek thulo labang so long ke chengsi amhang nang ke thek abang ke joy ke pen se per thinang hachelo bonta aphi bang hinia amhang nang thek abang ke asap kasik sak pensi amhang nang thek nang koklo laswa jok tong sikot pen difu medical college and hospital along anpon nang kok pisimilitum apherang ke kahumri damahut Dr. Jyoti Prasad mudoyahin pen nang pachinidun alang lipen pachinidun atengke oso apaya bangta lapuan okpran henowaret ke kali pusi nang thandun lasi arna mahir jume pen au somar lapen apea bangta non amat ke okpran mesen pusi militum pherang ke pen berta nang pale hajang lang sopen Reception Rongpi Malong News Arslin Teronki নামৰ পেশেন্ট তুমি কালিবাসাৰ পৰা আহিছিলে এডমিট হৈছিলে 3টা ডোজত তাই আল্ট্ৰাছনোগ্ৰাফিত 2টা বাচ্চাহে ধৰা পৰিছিলে সেইকাৰণে ডিফু ৰেফাৰ কৰি দিছিলোঁ লগে লগে কিন্তু হ'লেও বেছি বিষ থকাৰ কাৰণে মই চালোঁ যে ৰাস্তাটো পুৰা খুলি আছে ফুল ডাইলেটেড হৈ আছে ছাৰ্ভিচ তাৰপিছত এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো মই ৰেফাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ ৰাস্তাতে হৈ যাব সেইকাৰণে ইয়াতে ডেলিভাৰী কৰিলোঁ ডেলিভাৰী কৰাৰ পিছত 2টা বাচ্চাৰ পিছত 3 নম্বৰ বাচ্চাও ওলাইছে মানে 3টা বাচ্চা প্ৰথম 2টা নৰ্মেল ওলাইছে আৰু থাৰ্ড বেবিটো মিছপ্ৰেজেণ্টেশ্যন মানে উল্টাকৈ ওলাইছে তথাপি ছাকচেছফুলি ডেলিভাৰী কৰিব পাৰিলোঁ আৰু ডেলিভাৰী কৰাৰ পিছত বাচ্চাকেইটা বহুত ষ্ট্ৰং আছে ওজন কম আছিলে কিন্তু বাচ্চাকেইটাৰ বহুত ষ্ট্ৰং আছে ভালকৈ গাখীৰ খাইছে কিন্তু বেছি ওজন কম আছে 1.3 কেজি 1.5 কেজি আৰু 1.7 কেজি সেইকাৰণে ডিফু মেডিকেল কলেজত ৰেফাৰ কৰিলোঁ লগে লগে হোৱাৰ পিছতে আৰু হোৱাৰ পিছতো হ'লেও মাকৰ কণ্ডিশ্যনত বহুত ভাল আছে বাচ্চাৰ কণ্ডিশ্যনো ভাল আছে ছাৰ তেতিয়াহ'লে এই কেঁচুৱা তিনিটাৰ ভিতৰত ল'ৰা ছোৱালী তেনেকৈ আছেনে গোটেইজনী ছোৱালী না ঠিক আছে Karbi Anglong Autonomous Council along MEC Kangwai mate election non-jonglo lasojok ratchari asong atum do desang se rong alu lutpen rada phan lam ke me thansi armu kache sanbor ibomlo laswalong ahut pen ke ratchari asong angbong kache tonte alam nang klangsi songja angbong lam kache pangjar amerok tanang thurbom titi lasonsi non malom amri constituency along ta APHLC lapen amri development front aratchari angbong kache tonte aputhak songja angbong lam kache pangjar atomon nang japtanglo KASC ACM Abidisar Elvin Teron Pen kecepatir pipen keseng arachari asong amri along amri development front ke BJP agent lake BJP aphan ke kroy asong lapen ADF ke CINGO pusi APHLC asong ja Bikrom Hanse pen akoy pipon Lasonsi ADF aklembang atum aphan APHLC asong ke kachingrum ji aning hang he laswajok kai kita kaprega atum aphan ke jong dunlok atum pusi akoy pipon Lasi kewang jiarni ke Amri constituency along BJP, ADF, APHLC Congress pen cenglok
penang ana song atum angbong MSC ka pathuji atomon ke lang mejot tahai pusi non pen ta cherok tok arada tum pen ninjerentu munit hijan angbong ching hon theklote perthe mon tambang ko munit hijan angbong ching hon theklote perthe ka chelang selet amon barvir ko kidu ka tumaphan kichomo we tumaphan ko matne amonet ing hon thek ro theklote kidu ka tumta aning dugde aning arong chen si perthe dolong po la sipini ke nilitum malong ni sa pherang ke Daniel somtimung la pen probintaro atum atok arong along akeng pen ke dam cepaduk pen ka humri dam abirta lelang una karbi ham phangalong amen ka chethangklong a YouTuber Jinu Vlogs sitame munit angbong ka chenghon ka cherat nangji arjan paklang si kiduk det abang phan aning pathepon lason si kedam tang penang an arni binhum alangsun ka pachethangji phan Jinu Vlogs ka humri dam ahut phuluni constituency ka parlo angkang towar pi mate highway pen kahelo kilometer inkoira fosalawar binhum dhonsing rong hang arong along kedo tiso hem officer pi hem kedo thai ka bipin theklong si kedo ahem an ke donangji pu mathasi kerap ja bidiri laso phi YouTube Facebook along Jinu Vlogs ahin pen fisar pi phan hem ki kim pi ja phan ning ke me atum pen kerap ke hang pangcheng la pen laso teng si ki ong dung atum asap sap vet sitame dihin lorentilo la pen non an suri thongkep atangka long pon lo la pen hem parja pipon lo la pen hem tang det an suri trokner kep atangka dam ejilasi kerap hang ik bom lang puta lamthe pachini nang pachini don la pen un pulo tangte ni grep ho kalite ni ingkoi bak angbong si hem ki kim patang pon po puta nilito ma pherang kya thengno lamthe nang chepak lang don domukak pen Daniel son timung koloni pen propintaro Malong News aprangsi Malong News pan choropar pilok an ya khilo pen dak binhuma rongan nahum report choropar piglo lapen ke cheng sibang ke lapuhen lo dak karbing long arat do an lapen karbi arat do an pan stame ningching sampiglo athek ning sivet pet pen si kache rap pen si dak hemkim long lo yo mate pini bang nujok parjap pu si ke cheng lo yo masi laso alam ke klang bang ke lapuhen lo nilidak binhum silawar alang sun alon du pik lang me pikan masih na humri lo puja ani jirpo tumpen masih phiphan si chetong cheng lo masih iphiphan chetong lo lasot ining duk dokok lo masih phibang mane a hems tame ke do thaive penan ama ladak pensin nili mane ning aklong ben so matha pon lo je nilaso akamang klemte chunji ma pu seta pini anpin jo kar do kave karbing long rat ka cherap che to pen ning svet pet pen si mane jo nu jok tame parja pon long lo pini akam same pangcheng pon long lo lapen tenale tum hodak thoi pen ke wan nale tum semen lapen te rod lapen te ita stamen tum pipen si ke wan iklo labang polote tempo kela so amen samene pu pon igdat po teron tempo pu ingtang pik lasi mane lasi tempo pen hola dakan la li mesen ademando la dakan pasun lablo aphi hajara penelo he masih hajara tum stame bahini vet la tum ta arnisi pet masi paroi det anlo yo lapen tenale tum hodak pen wan lo dak nang open la nang le tum jungjung dang keroi ma mate kapre kan nang le tum ki pichula la so bangso la so a bastu nang paro ike la bang polote la tum mane hajara se logan nang ko ateng lo yo masih mane anutin la bahini vet he kedo masih belek panle long thai vedelo athe asopta rit akam dam la mat la tum phan cholo yo masih bahini phan si la tum se nang chapat duk lo mani tum ta dak duk long lo he dak hormu nang le et an se nili tum stame pu chelang pon lo mat la pulo yo te bangso hem Kuan pan tonan litum patang ik pon po. Mane nilitum mane kecheng si nili charity hang pilo ipi pan mane ni 80,000 si mane ke em lo masi 30,000 bang ke pleng lo 15 days ang bong pen ka doko cherap pet pen masi lapu e bong stame nang mane tum puching wai lo masi 30,000 pen le pangcheng nang ma ulam lo masi to anpar ge inglong pot arwe stame nang le lo bote hormuta ponun ede ji pot masih bong bencing wai lo mat to ma pangcheng det lo ma jo hormus tame nang le lap lo mistri tum nan nang le lap lo nu jok ta parjab long pop lo jo ka do ka we hir jo me hodak rong pha rong pen dak phi hem an bang ke kan lo 12 ekeng pen pulote 12 km kali 10 km duji la pen gari ke wan on atowar ke do sitame isi bang ning duk bang ke towar me ede la bang le mesen pulote
মানে hormu ke wan no ajas tame dam plot wang plot ji sita rong tum tame jo hospital ke dam no nane lapu thoi ki sun no tame sung pik an ke so ke pon no ajas sita la si towar bang hello men ke inglong long mane mesen nang ji lalo labang de labang so orang kopi bastu nang bikok si imethu hila labang pulote nili aprang si bang ke towar mi pik nang ji la peng dak binhum silawar alang sun labang tame picnic spot mate dak tourism adim pache plang lote mithus pik anji pusinili arleng the tum phan stame ke hai tum phan stame tuning ridun lo towar me pik nang ji lapen ke dak binhun silawar lang sun stame tourist adim cheplang long lo pute mithusen po dak kado ko ve dak binhum rong hang rong dutuan stame mithusen po labang so hem along mystery tum phan nangli kan si nili tum kachithik labang ke 28,000 si kachithik stame la tum penching wai lo 15 days ang bom ben si patang phanil tum bor la lang tum nang than lo bor ipopu stame nil tum matha lo 15 days ben mane patangi phan la room ko anik non nili tum la bang ke room ni bang si ke planning lo athe a budget pen masi la pulojo athe ita lewan ta towar me meder masi nili ke planning lo jong se 80,000 galte 1 lakh baglong pulote ita same wan un post tame towar me meder a join nesi hormus tame sung pikhang jang koloni la pen lang hina rong su pi pen ke kilometer ko andak deji 15 kalite 20 lason lok do ibon 15 kali 20 kilometers back doji ok sige minang tapuan na lo po to kanin government pen hemso ke ron pin ni talong dun ikipin manang litu londe setame long lepin setame pini ke pusar tum pen jok si hem na par japi pen jok nali tum ningarong pik lo ma ningarong piglo po la pen sarat aphan ko pisi puji nang klong pen ninga klong pen thang tapu thai thelu ni choro lo chero ke choro bang ke choro lo na ke nam lo arna mateng lo min humar na mateng sina tun plut si na ne pani rung kok lo